Duško Marinović, predsjednik Saveza studenata Rudarskog fakulteta, rekao je da studente u Prijedoru, kao i ostatku države, najviše muče financije. Problem koji najviše muče studente pa jesu, ajmo reći, oni financijski koji uvijek budu, znači nedovoljna angažovanost države, nedovoljna posvećenost ka studentima, odnosno nedovoljan broj stipendija, malo ti loši materijalni uslovi za studiranje i to. U ostalom mi nemamo drugih problema. Marinović je dodao da Prijedoru nedostaje i studentski dom, kojim bi bilo riješeno pitanje smještajnih kapaciteta za studente. Sa tim se slaže i Marinko Curić, predsjednik studentske organizacije Prijedorske visoke medicinske škole, ustanove u kojoj studira velik broj onih koji nisu iz Prijedora, a nije zanemariv ni broj studenata iz drugih država. Studenti su veoma nezadovoljni uslovima studiranja jer ne postoji pristojan i prilagođen prilazni put ovom objektu u kojem ustanova odvija ovu nastavu. Također ne možemo govoriti ni o studentskom standardu u smislu smještajnih kapaciteta i menzi jer ono uopšte ne postoji. Objekat nije uslovan, nastava se odvija u neuslovnim prostorijama, onda manjak je laboratorija i drugih praktičnih prostorija. On je dodao da je visoko obrazovanje velik potencijal za grad i da je potrebno više rada kako bi se ono unaprijedilo. Taj potencijal je prepoznala i Marijana Kejić iz Hrvatske Kostajnice. Općenito što mi se sviđa na ovom fakultetu je što rade po programu Bolonje, što znači da ću kasnije kad završim moći raditi i vani, a ne samo u Bosni i Hercegovini. Prijedorom i ljudima koji u njemu žive zadovoljna je i Vladana Bošnjak iz Banja Luke. Zadovoljna sam gradom Prijedorom, zadovoljna sam i samim fakultetom ako govorimo o kvalitetu nastave, ali ne i samim uslovima. Predavanja se izvode u zgradi ili bolje da kažem baraki. Profesor dr. Vladimir Malbašić, dekan Rudarskog fakulteta, rekao je da studenti nekad nisu morali toliko da brinu o egzistencijalnim problemima i više su mogli da se posvete obrazovanju. Sistem studiranja nije bio ovoliko intenzivan kao što danas, da tako kažemo, ovaj bolonjski princip studiranja nameće, da kažem, jedan vrlo kratki period, a mnogo materije koje treba da se prođe. I u tom smislu, da kažemo, to je neuporedivo kvalitetnije bilo u ono doba nego danas.